Projekt za školároch i nastavníkoch, ktorí še vyznačujú zvonka nastavných aktivnostoch, organizoval pokrajinský sekretariat za obrazovanie, predpisania, upravu i nacionálne menšiny, nacionálni zajednici, a u njim budú učestvovať z 28 strední školy i 208 strednjoškolci z celej Vojvodiny. Projekt trvá 5 týždní, školári i nastavníky i témy, ktoré obrabjaju še zmenjujú po týždňoch, a naša ekipa naščivala grupu, ktorá robí na tému I Teen, ja teenager. Poslali sme 6 školárov, 1. i 2. klasi gimnaziji, že by učestvovali u tih aktivnostoch i zmocnili svoje kompetenciji u oblasti ktorých še ne preučujú v okviru poriadnej nastavi, takže oni mali nahodu učestvovať u různých robočnjoh i naščivit i u Novim Sadu dake instituciji. Čes mi predstavi školu na tim edukativnim kongresu, gdje je hlavna tema ja teenager. Moja grupa mala zadatok na temu teatar, gdje sme sami museli sastaviti scenario, ktorý ukazuje na rižni problemi, nješkajši problemi mladih. Tiž tak sme naščiveli Filozofski fakultet u Novim Sadze i Sremski Karlovci. Tota grupa školárov dneška zakončila svoje 6-dňové prebúvanie na Andrevlju a domu še vracela bohatša s novým znáňom i poznanstvami.